Kuci. Pozdrav svima, ovdje je Serbia Gaming i evo mi danas ćemo snimati jedan server, ne znam kako se zove, s nama mi je neki vlasnik, to je Dark, predstavi se. Pozdrav ljudi, ja sam Dark i ja sam vlasnik servera, to je to. Da, pokazat ću vam neke warpove, idemo prvo na warp PvP. Evo vidite PvP kako izgleda, malo je malo, zato što nisu valjda imali dovoljno vremena da snimaju, da nameste. Imaju mali span, valjda nisu dovoljno završili, ali dobro, namestili su bolje. Dobro, idemo na warp drop. Evo, ali je mal, dobro je drop, samo je što je mal. Zato ja to nisam ni pravio. Gledaj da ti pokažem kako bi ja napravio drop. Kako bi, vidite... Ovako bi ja napravio drop, gledaj ovo. Mogu si napraviš malo veće, ali dobro je, ali... Gledaj ovo. Dobro, gledam. Vidimo šta će sad napraviti, Vlasnik, vidimo šta ćemo napraviti. What the f... 1000 blokova. Stavi TNT blok i on eksplodira ser. Idemo na warp food. Evo vidite, možete skočiti tu i da se popnete i da ubijete za hranu. I da, imate tu kad se stvorite spavnu, idete na warp items. Idete na warp free items. Ovdje tu blizu spavnove je. I evo imate sve različite stvari i imate ovdje popravljate. Tako dalje imate sve razne stvari i dole itemi. Idemo na sad na warp shop. Evo vidite shop. Toliko je nešto malije, ali dobro, ima bolje stvari neke. I da, imate ovdje su vam ovdje obična goldenka i ovo je... To će ja složiti lijepo. Da. Ovdje treba nešto lepo, ali lepo su namestili. I da, imate ovdje merdivine, da se vidite ovdje imate na spavnu. Evo ga lik neki došao. I imate stepenice, se možete popneti do shopa ili možete warpiti. Idemo i da vam pokažem kako... To je warp enchant još. Pa da, imate ovdje warp enchant, samo da nađem. Imate tu krava, svinje, tu isto tu na warp foodu. I evo vam vidite, evo vam enchant, možete warp vidite i tako dalje. Ima free repair. Da, free repair imate ALL, free ili možete ovako, ja primjer ovako, to pritiskate. I da ovdje malo je namešteno na 20, zato što nije dobro namestio, zato što ja znam nije dobro namestio. Pa ja bi to preručio namestio lijepo. Dobro, ništa ljudi, to je bilo to, nadam se da ste uživali, bit će i po deskripciji i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!